Gavana wetu. Batoni ya Kenya Kwanza nionekanite kwaga gutiga mwanyo wothe utari muthinge imathaini ria ria kura mwena wa Gicũa-inĩ umuthe magithie na mbere kwamba hema gitaru-ini giki. Munini wa President William Ruto agitongoria mucemanio wa mbere kaunti-ini ya Kwale na haha agitafania giikaro na muingi wa kaunti ino gia kwarira mitaratara ya kwarahura utonga wa gicigo giki. Tunataka tuwe na uhakika ya kwamba yale tutaweka katika manifesto yetu, maoni ya mtu wa Kwale watakuwemo. Mtu wa Kwale atakuwa hapo kwa meza. Thutha ucio ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩtwarire imatha rĩao rĩa kura kĩharo-inĩ gĩa Tononoka Mvita kaunti-inĩ ya Mombatha igere-inĩ rĩa kũibaibia gĩkabu kĩao gĩa kura mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mweri wa kanana. Maisha na uchumi lazima utengeneze uwe sawa na maisha yarudi chini. Serikali ya William Samoei Ruto na Governor Hassan Omar Sarai ambaye kuna track record ya kuwa mtetezi wa haki. Munini wa President nĩerĩire muingi wa gĩcigo gĩkĩ gũtiri hatabarĩra iria ikwamĩte wona metikĩra kũmwĩhokera na ũtongoria gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mweri wa kanana. Sasa tutaweka pesa ya serikali kununua ekari milioni 1 hapa Pwani kutoka kwa wale wanaitwa absentee landlords, ili hiyo shamba tuwapatie wa Pwani, tuwagawie wale wanakaa kama maskota. We want to tell the Kenyans that we want to give you hope and we want to stand for a good economy. Tunataka tuwe na uchumi ambao maisha ya kila mwananchi yatakuwa ya nafuu. Athiriti ya Ruto makigiritania ngwatanĩro ya Azimio na menyamarĩko ĩrĩa a Kenya makoretwo makigerera arĩ ni hamwe na kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre makiuga nĩ kĩgĩna gĩa gũtabania kambeni maracokanĩrĩria. Kama mambo ya ushauri imekushinda mpaka unga imefika shilingi 250, kazi yenyewe huyo jamaa ataelewa kweli? Atawezana nayo kweli? Tumesota, hakuna pesa. Maisha yamekuwa makubwa sana, magumu sana katika nchi yetu ya Kenya. Rais wetu tunajua unapandisha bei ya unga. Ndio hiyo serikali yako waanze kuhonga hawa raia na unga, atiwajaribu kuwahonga wachague kitendawili. Uteti wegiĩ gĩcukĩro kĩa meri gũthamĩrio Naivasha ndonaga kwĩyumĩria mũcemanio-inĩ ũyũ. Atongoria gĩcigo gĩkĩ magĩkuruhania Gavana wa Mombatha Ali Hassan Joho na ngukumio na kũnũha mũingĩ kũgerera gĩcukĩro gĩkĩ. Operation ya poti ya Mombasa kuhamishwa kutoka Mombasa kwenda Nairobi silifanyika baada ya serikali ya handshake. Mwenye kuulizwa ni William Ruto ama ni kitendawili? Katika huu mkataba huu wamegawanya alias Joho kando na zile ambazo amepewa pia ila depo ya Nairobi na Lamu. Kaunti ya Mombatha nĩ ĩmwe ya kaunti iria Raila Odinga na korwo akĩmathĩra ũrũmĩrĩri mũnene ithurano-inĩ cia hau gabere. Ruru twarĩ mahenya-inĩ ma gũthingithia uge wa Odinga mbere ya gĩthurano kĩnene. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege.